أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فهتيباميهم إيمان بفدان أورين إيمان بنما أورين تدم قولي بنيس كان كشوارب كهنا تعبنا هداية بيني حق قد ثابت بيني كهنا تو بدين هداية أتجت هم قبان على بجيه مسكة كورا على من ترى كتاب مين تو هداية بيته من تو مسكة كوراني كتاب مين تو على من ترى ده مبلا الله تعالى دعاء كوراني من هداية دباتو كتاب مين تو على من كورا في فاهم السواد دبات الله تعالى دعاء كوراني لا إله إلا الله مؤمن كواحد ثابت ولا كان في واحد algon diin ga sabit wa menu kam gawanama mifada wa ga takon algon ibra hasil kurambe mifada kankam algon men adwa hambe mifada kankam an hotu mattaka algon men masake kurambe a algon ma adwa hana sabit we tibe nista kun gawaka sabit we tibe hama ekan bidhen onne no an henu mes diin ga sabit we wada age tebe tibe ibra hasil kurave aur bada bidawata algon men ba hadata Firaun ke anghen dari pulge bodo ko puna ala ngono anghena ke wahaka khabar to ena ke khabar ki Allah iman mo imtihan ta bisanna imtihan ta kurben ehna mes dunia bi e huriha ka baka e huriha ka me du ka ka Allah taala ke din ka sabit hunna mi haki ei kamyab libe mi haki sabit kam gamzul lati ei din ga yang amur kare fa agud sabit ke mi hunna ki ei kom me ka mi anghe mihaya piri miha masa ke Quran di Firaun begatu kan piri ena ke piri miha Islam kan ngo Firaun ena marad anghe ko jaga pas dari dibe pura tutu darin take etto hekka mi anghe miha Firaun be anghe dari pura bolga puna ala inda ena gatu puna bimacha vettomon nenge bismillah ye vidalwani bismillah ye vidalwani mai Firaun anghe dari pura burani kike nije tiboni then ikalang he miha iman terkang ena ke kiba haal ingite ena ibunani Allah taala e ahar menge rabbaki khadege rabbaki yadi khadege bappage rabbaki Firaun khadegam dawa kuram devni hai khadege bappage rabbaki Allah taala e anghe ko jaya kabar Firaun dinum Firaun en miha gena ena abul kore Allah iman do ka ena din badal kurma ehna mes ehna ki iman terkang ye pura warko dekani dinu ko sabit guri anhene Allah hatta do jin pawa anhene Firaun den kam kalta mi amur kurani ena ga awanu nam yangani bodu thenje ko bodu tahika te hun ko kuraduma hun ko akkaduma kuri matte te etigenes hun ko da te keki aramu midani staraka anghe miha ke iman terkama kuna ko wes padde nade Kuda pada nade, emme kuda anghe miha, ene emme kuda dari polo, kirbo dari yen. Ene ka agenes mega nakonduma kau ene kahtu ne bete rompe tum, komya kas. Firaun emme purata miyangani anghe miha ke, emme boda kuri dari polo, e kahtu tere duma. E kudi manwa negi haat tum tere getanu ka tibi. ege tere emme purutama kujja kengo hibatta ena roy bai taam tere koppali masta keki gendia kasita hudu kasita manchangara honora darada keki garamun diye yan hemmi hage dari ena ge do kurimatiga arifanu tere keki keki eguri heyo ichike tere le daru ge room gat gendige guricche manchangara evane hame kale kasipolo dembe Firaun bonani hemmi hai Allah kafaron ehna mes ehna deen ga sabit hori ehna ga iman tirkama kuduves badalenna e mandaru etam fenifa Firaun ga ga tibe mihum bes hita kudunu wade rahum wade Firaun kiban ekan nuko yanhe miha konwadu man edono shafaat terwi ehna mes ekbar magfur defa jabbar ehna ki den amur ko devane hori ko den hori kujja hataru kudin ba ki tibi den hori kujja gendoma ane kujjave e kujja purimat naga kanake roy ro bagen go saam ke tera lati la ilaha illallah e kujjave same go tum arwe gendi ena bandola vihe dari ena aki demme kulan holno kudin lobe ngen holno kudin ta halifano keki ara hoy tiyo ta heke tere demme sama
himmana kujja kene sege terende hama egota marwegen di an hemiha pahara kujjege ruim gadu kendigen etani ege kene marwegen da la ilaha illallah kuda dekudi himmana kujja adi hatarwana kujja adi sankole kuda kujje e kujja enage mamma ge hedumo ge hisagen mamma roy mehiri enage karunatan enage mamma ge sahatile go hemun dia ehna me tebbes rahmen nage aniyamere jabbaru ge miho awanu as e kujja saga ngos hede panu ge tamge terelle la ilaha illallah e kujja neti die iman terka mahadrum istada e barum ge tenage dine badalenu kure Allah taala iman mo haq kot ge iman terwege muri anhene hemme pahumiyati atuge tutu daripol nattali budde mondi ehinu met nattali e kujjage mono mati mufavere kam ge e hinitum mo penu nattali bagoto ena gaata durukoddum daripolo istada Allah taala ge kuladum mataka Allah taala ge kuladum mataka waha kanodeke kula kujje ehname Allah taala kuladum mataka ma kare kujjan bonani isbiri ya umma e haringa mamma e ketteri waate fa innaki ala al haqq mamma tiwani haqq kotuge ketteri waate la ilaha illallah anhum mihage lobi daripolo ena gaatu gengre ena bolge istakka kule ena ge hedum hipa ena ge kaare ge daripolo gengos ade fang ge tire wattala e daripolo smawwe die fast coding ena bandwala mihe darin ena iha dobi ningona darin ena ge gurimatiga isnanaka emme famu yang hemmi ha tahuge tire dum gene ena pirona dimala balala fecce guna mulamo hiwum piron guna ki hide ko guna tiolene yang hemmi ha moni timanna halege kiwa kama kay denya edeni himamna waraduma pahu mi huriha kudinna ku timanna kattan ekki ekachega ettanega wardu mashe an hemmi ha sege tire dai yene sabahattaka shahid wedi la ilaha illallah hakuma ka sahabit tibe beegano e beekamano o anghene isnadappa Allah imam ge hore minbar ena ismawi Allah tama shahid wedi ngedi iman te tum ga veri anghene kam ge safat ne islam deen ba thabit gum ga ne safat rasul sallallahu alaihi wasallam kida malik ge faage Rasul sallallahu alaihi wasallam Islam miraj ara wadaගෙන vire waki hisab ko wadaගතු mir wahi tuwa wadaගතු e suwal kurapne ekare ma suwal kurabe ko mahi to suwal kurabomo malaike bekanu vidarwani mi amhe mi hayne ge daringe wahaka enage e mative kam Allah taala ene debbe niyamati ge wahaka mir wahi tuwa de e suwal kuram vidarwen hem mi hali ge niyamati ge wahaka ene libe niyamati ge wahaka yang hem mi ha pada mi nabe ehe go Allah taala Quran wahi kurani ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سبان حين قراشه الله كما قرر دامه لك الله كما شهيد دامه لك الله كما أي قتل دامه لك معروفة بيك بل أحياء إحنا كما كمين لك دينتي منه لك يرزقون من الرزق اللي بهنانه فرحين بما آتاهم الله من فضله اميه مفاوله كم قيوان الله تعالى فضل من ذلكم اميه نجد بك يمتكم لا اله الا الله مؤمن كواحد ثابت وداكن في واحد algon deen ga thabit wa menu kam gawanama mifada wa ga tapangon ibra hasil kurambe mifada kankam algon men adwa hambe mifada kankam an hotu mattaka algon masake kurambe